Sawa sukhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amafasha bashlosile bathi usokhulu sokhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka uyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathile umagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ozala uthumbu la tshatatsha utshatshatsha zalo upheshe uphesha zalo maguyana umaguyana zalo uvaphi uvapha zalo nokhonjo kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu sichushisane ngezinye zezinto eziyinkinga kuthina abantu esiphile enyameni. Ngiphinde ngimema belaphi bendabuko ngenhloso ukuthi bazosilekelela basicacisele kwezinye zezinto eziba yingqinamba esibhekana nazo thina abantu abampisholo. Zokhumbula ukuthi isintu sethu siyinto exhantile sasekelwa imikhuba eminingi. Ngisho nasegcekeni lomuzwa ngini kunemikhuba yakhona. Ngiyadabuka mawukuthi imikhuba yakini usuyayidelela, imikhuba yakini awusayinaki. Ngiyazi ukuthi yini engenza lokho. Inkolo engenza ukuthi imikhuba yakini uyidelele kini kuyagcatshwa wena ngoba usuyakholwa usagcala kulungile Makapena. Yebo baba yebo. Niyaphila kodwa mne wethu? Siyaphila khehla siyaphila. Sigcinane kudala Makapena. Sekunesikhathi eside impela sagcinana. Yeah, basakuphethe kahle ngale kwanyuso. Hayi basangiphethe kahle kakhulu. Yeah, Makapena mne wethu ngike ngithanda ukuthi umuntu umefika kule channel noma ngabe wake wafika kodwa ngesizathu sokuthi i-channel ikhulu usuku nosuku ingakho nami ngiyimpunga yesintu ngihlala ngaso sonke isikhathi ngizibongela ngizethula ngoba ngisuke ngingenzela umbukelo wempunga yesintu osewumbukelo omdala ngenzela lo musho ofikayo ukuthi nayazi ukuthi lo ntombi ziyamncumela usizo ziyamkhomba umjabulelo ngamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka ukuthi faca yingwe ehamba namabhubesi. Nawe ke mne wethu ngiyafisa ukuthi ubatshela ababukeli ukuthi makukhulunywa ngomkhulu Magabhela kukhulunywa ngobani uyahlola uyinyanga wathwasa wathwala kanjani ngoba phela abantu mne wethu sebeyahamba banqamula amazwe beyolanda iziphiwo kulento yabantu babuke ithuba lokuthi abantu ngoba banenkinga sekufanele ukuthi umuntu ahambe ayolanda into ethile azokwazi ukuthi alekelela abantu. Masikhuluma ngoMagabhela sikhuluma ngobani? Masikhuluma ngomkhulu Magabhela ukhuluma ngenyanga umuntu ohamba othwasa uyelapha uyahlola uyathandaza futhi. Uyabasiza abantu ngendlela ezahlukahlukene kodwa okuthinta izimpande zabo. Mawuthi okuthinta izimpande zabo ukhuluma ngemvelaphi. Ngikhuluma ngemvelaphi okuyiyona isisekelo sakho namuntu. Magabhela enkathini namuhla njengoba sila kwimpunga yesintu kulomfanekiso oqoshiwe sibuka umuntu okeKapa sibuka umuntu okeGoli phesha kwezilwane. Usekuzwile ukuthi uthi uyahlola ngabe uyahlolani online ocingweni ku TikTok ku Facebook ku YouTube njalo njalo. Ngihlola esigodlweni umuntu umhlolele esigodlweni kodwa lo usuke ufuna ukuhlolela ngocingo ngifike ngihlole esigodlweni bese ke siya ayafona bese siyaxoxa ukuthi yini le mina ngiyitholayo ngiyibonayo. Usenombuzo ke manje ukuthi uhlola kanjani esigodlweni efuna umhlolele online ngabe mhlambe umtshela igama ukutshela igama nesibongo ukunika imininingwane yakhe noma wena ungena esigodlweni bese akushayela ucingo uchitha amathambo ke esigodlweni umhlolele kwenzeka kanjani ake simthathe simbeke unginikeza igama nesibongo bese mina ngihamba ngiyongena esigodlweni ngiphahle ukuthi nangubani ucela ukwazi ukuthi kwenzakalani ekuphileni kwakhe bese ikhulumiwe indawo yakhe
bese ke manje sesiyasuka siyangifonela sesiyakhuluma-ke ukuthi yini le esiyitholayo iyinkinga mangabe kuyinkinga okanye la afuna khona ukucaciseleka khona yena qobo lwakhe. Makapela mne wethu uyazi ke kube khona umuntu okanye phakathi kwekhaya kube khona abantu othola ukuthi bonke labantu uma bezohamba emhlabeni baphambanelwa yikhanda okanye bashawe yikhanda bashona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi le ikhaya abantu abaningi le ikhaya baphathwa isifo esisodwa. Wayibona lo nto? Ngiyaphile ngiyakhona Makapela ngifuna ukuthi singene kuyona lento sijule. Abantu abaningi abanako ukuqonda ukuthi uma umuntu kade egula wadlula emhlabeni lo muntu siyamgeza kunjalo simemuke lokugula okade kumphethe ngoba uma ehambe nalokugula uyobuya lokugula lokuqhubeke kwembatha abanye abantu kunjalo. ngisho ukuthini ngale nkulumo ngifuna Makapela namhlanje sikhulume ngokugula ngokomoya. Mhlambe uma ungachazela umbukelo wempunga yesinto ukuthi ukugula ngokukamoya kuyini? Ukugula ngokamoya kusuke kuphatha imfuno kamoya ongabe uphila egazini lakho, ongabe lo moya okade uphila kumkhulu noma kukhokho noma kukhokhokhulu noma mhlawumbe kugogo thile. Manje lo moya lo umkhulu mhlambe lo moya wawuhlalisa. Mangithi wawuhlalisa ngikhuluma ngokuthi umkhulu wawamukela lo moya waze mhlawumbe utholela isikhumba sakhona ongabe mhlawumbe ubuhlali bakhona okwakukhomba ukuthi umkhulu umbethwe lo moya. Ngokuhamba ke manje kwezizukulwane sezikhona uthothi lo moya usahlalisekile ngokuthi phela umkhulu angithi wawamukelile njengalokho umkhulu wayewamukelile lo moya nina nizaleke ngalo moya usuka bani kumkhulu ngamamazi lo moya unembethe nina ngabantwana balo moya. Manje kutholakala ukuthi ke lo moya usunemfuno njenganalokho awunemfuno kumkhulu. Uthothi nina manje nazi ukuthi kunalo moya eniphila nawo phakathi kwegceke noma egazini lakho onemfuno. Thothi wena manje sewuyagula kunezinto ezihamba emzimbeni wakho ungaziqondi ukuthi kuyizini kwesisikhathi baza abantu bathi nomoya wena thwasa. Uthothi nangokwamaphupho ubona uphupha amabhayi ubona uphupha ubuhlalo ubona uphupha amashoba okungakhomba ukuthi lokho kukhomba ubungoma noma ukuthi ube inyanga kodwa kukhomba umoya ophila kuwe uphila ngemfuno ethile ukuze wena uphile maqondana nawo lo moya. Yabona manje bese kuthola kwesekuyaphambana ke uma sewona usewuthwasiswa kungafanelekile. Makapela uthinta into ejule kakhulu ngoba njengoba sibukele kunombukeli kumanje othi mina umzalo ongizalayo uthi kwakuthiwa yena kufanele abe yisangoma ngoba amaphupho akhe awayekade enawo babevele bamchazele bathi wena kufanele ukuthi uhambe uye kuthwasa. Wagcina ebaleka wangaya kuthwasa. Mina njengamanje angisebenzi izinto zamahlangano angiganile into zami nje inqubekela phambili ayikho kodwa mangiphuma uthiwa wena uzele nemimoya kamama wakho umama wakho wanqaba le mimoya kungabe mhlambe Makapela umuntu onjalo othola ukuthi akanaso isiqiniseko sokuthi uma wakhe kwakufanele ngempela yini athwase ngoba kasekho kodwa abantu ababeke bamtshela uzokhumbula ukuthi enkathini namuhla kulula umuntu ukuthi avela athi wozothwasa. Kungabe mhlambe wena uyakwazini ukumbona lo muntu owembethwe le mimoya kanini okuwukuthi mhlambe kufanele le mimoya le ayenze njani? Kuyakwazi ukuthi kwenzeke lokho uma sihlola ekutheni lo moya uhlobo lo moya nokuthi nemfuno yawo lo moya ithini ngoba njengana lokhu umama wayiphika le moya wangayamukela uma ukuthi ngempela kwakufuza athwase inkulumo ithi wena njengoba uphila wazaleka umama wakho akuzala ukuzale wena wambathwa umoya ophikiwe wanqatshwa ngakho ke manje yonke into ozoyithintana ngezandla izohamba ifike kube khona la ifika iphika khona ngisho ungasebenzisa usinsikhathi impande uthi mhlawumbe ufuna inhlahla ufuna ukuthola umsebenzi uma ufika egazini lakho usebenzisa impande ifika iphikwe lo moya ngoba phela lo moya usuka lapha kumama kanti umama yena akawamukelanga wophika lo moya uthothi nala ekhani khona niphile nizingane tholakala manje seningaze nithwase nonke ngoba manje lo moya uhamba ubamba la ufuna la uzokwazi khona la uzohlalisa ulungiselwa khona bese uyahlaliseka ulungiselwa khona bese uyahlaliseka uthotha ulungiselwa kunalokho bese kuthiwa lo muntu akathwasi
uthothi nangu yangena kusisi wakhe noma kubhuti wakhe futhi ngoba usethwasisiwe awulungiswanga kanti wona njengoba unibamba nonke la ekhani iphupha amaphupho niphupha izinto ezithile njengabantu angaze bathwase kanti hayi ngoba ufuna ukuthwasa udinga ukuhlaliseka isisekelo. Mhlambe Magabhela omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi lo moya lo nosembethe ngiyamuzwa umkhulu Magabhela umethi uzohamba udadewethu ukuthwasa kanti ufuna ukuthwasa ufuna ukuhlaliseka. Kungabe mhlambe lo moya yini le osuku ufuna uyidinga yini lo suku uyidinga lo moya uma kuukuthi sizonoma sesihambile sakuthwasa sayenza lento nomuntu awayeyenzile kodwa manje still uqhubeke lo moya lo uhlupha ufuna ukusembatha sonke yini le osuku uyidinga kahle hle udinga ukuhlambuluka uhlambuluka kuyena umoya ukhumbula umoya awungcoli umuntu ongcola yithina ngokukhuluma kwethu nokwenza kwethu kodwa manje sike sikhuluma ngegama lomnyango sithi udinga ukuhlambuluka umoya uhlambuluka kanjani lo moya uhlambuluka ngoba phela umama wawuphika ngamazi uhlambuluka kuyigama lokuphikwa noma nokuthukwa ukhumbula ukuthi kuye kuhambe kwafika inkolo ngesikhathi kufika inkolo kube nabantu abambathwa umoya bayithuka le moya bayibiza ngamadimoni ngamamazi lelo gama lihleli kulowo moya manje nina ke niphila nento ngoba isegazini kwini nithathe kumkhulu ngabe kumama ngabe kugogo manje into ephikiwe kuumoya othukiwe kuumoya ongcolisekile manje ke kuseke kufuneka kugezeka nokuhlambuluka kwalomoya ake sithi ke Magabhela umama kasekhe emhlabeni yena umuntu owayekade uphikile lo moya yena umuntu owayekade uthukile lo moya wangawemukela kuthiwa ke amacala abazali ahlela kubantwana bese lo moya usudlulile enganeni seziyagqilazeka izingane zifela icala likanini kungabe mhlambe izingane zona kufanele ukuthi ziwemukele zona yini noma kufanele ukuthi iqale lapha kumama ukuthi ashwelezele ngokuthuka lo moya ngokudelela lo moya ulungisa kanjani umuntu ofana nalowo angithi ke phela indaba iqala kumnikazi okubeka ude kuyena bekade ekhethiwe ukuthi uyena kufuneka ahlalise lo moya noma aphile imfuno yawo ngamanye amazwi kasiqale lapha kumama ungabe kugogo ungabe kumkhulu ukuthi ke uma sesiyawuphahla manje lo moya ngendlela ethile ngosiko lithile simphahlela semxolisela umama ukuthi umzimba wokade wona ufuna ukuphila kuwo awukwamukelanga wena noma ukade wona umoya uphila kodwa akazange awamukele ngokuthi awenzele imfuno yawo bese ke manje sekuyabuya ekutheni ke manje akuhlambuluke laba ke manje abambethwe lo moya kuba into kanjani bese bakwazi manje ukuthi ke bakwazi ukulalela izidingo zawo eziufunayo benze zona bese benza zona ngoba phela ngithi musuhlambulukile uzobusiyakhuluma ke manje ngakawamaphupho ngendlela eqondile ukuthi ke mina njoba ngikhona ngiphila imfuno yami iwukuthi Magabhela enkathini namuhla mne wethu siphile enkathini la abantu sebekholwa uma sebekholwa namabandla abakholwa kuwona awazibekile phansi ayaziphikisa zonke lezi zinto ake sithi imfuno yalomoya kuukuthi mhlawumbe umuntu ake sithi mhlawumbe lo moya umuntu usuyamphoqa okanye usudinga ukuthi kube khona ubuhlalo obuthile abufakayo kungabe mhlambe lo muntu uma seseya enkolweni akhonza kuyona ngoba yona ayibufuni ubuhlalo mhlambe simene sifana leso uyakwazi ukuthi ashweleze okanye aphahle ukuthi ngicela ukuphumula ngoba ngisaya enkolweni ungakwenza lokho ukuthi ngizothi ngendlela zobunyanga kunemkhubane khona kungangokuba nisho maba ngathi faka ubuhlalo noma mhlambe faka insimbi thina siyakwazi ukuyithatha lo buhlalo sobuqobo bese siyabucaba ngakho sewufakile kuhlale kuwena kodwa akekho umuntu obonayo ukuthi kunobuhlalo ofakile ukuthi abantu sebathanda phela ukubuka ukuthi hey mina ngifaka ubuhlalo obuthile obunje kodwa kunezindlela zokwenza ukuthi yebo sengikwamukelile lo moya ufuna ubuhlalo obuthile ngabuthenga ke lobo buhlalo noma ubenze ngalendlela lo moya okuyalela ngawo ubufake okanye ubufake ngaleso sikhathi bese uhamba uyokubeka futhi ngoba usuyazi umoya ukuthi nayi into exhumanisa mina nalo muntu ake sithi ke Magabhela lo muntu lo unokugula bese bathi abantu abadala nabo ubuhlalo bufake entanyeni ungabobukhipha uze lokugula okukuwena bungeke ubuza kuphela uma esesontweni kufanele yini abukhiphe okanye esontweni kufanele yini bamkhiphise ngizothi into phela iqala kuwena muntu
angithi wena wamukelile lo moya yeah bakhuluma ukuthi yenza njani ngamanye amazwi usuphila awusaphili wedwa uphila nalo moya ngamanye amazwi lo wenza imfuno kalo moya ngoba uphila ngendlela yawo ngamanye amazwi ithi wena uma usuzobukhipha sewuphambana nalo moya ngamanye amazwi into ebalekile ukuthi wena ulandele lokho okuyisisekelo sakho ngoba uzaleke ngalo moya wena kodwa manje uma efika esontweni uyathanda na ukukholwa esontweni bazothi thina asiyifuni lento kuzungene la shiya phansi le lo muntu kufanele ngempela enze njani lo muntu mina ngithi akayeke ukusonta akayeke ukusonta enza into abantu abadala ngoba ngenkathi mhlambe engakafaki lobuhlala efika khona lesontweni bemthandazela waqhubeka wagula wabakhona abantu abanjani nomnewe othola ukuthi uma esaya esontweni bamthandazele kuleso sifo angasizi kufika abantu abadala bathi faka ubuhlalo uma sekuthiwa akabukhiphe esontweni akahlale phansi athandaze kodwa endlini ubuhlalo bakhe angabukhiphi ayingancingana kufanele manje njalo lento ukuthi salo sincenga ukuthi emasontweni sisomukeleka uma siyeka izinto zabantu abadala ayikho leyo mina ngingahlala phansi mina nginokuthi kuthiwa ngiyeke into engiyiyale lofuzi amathonge kuyiwona ngiphethe ayiyeke ukuncingana manje lento yokuncenga inkolo ifike emuva isintu sidala amathongo madala umsamo omdala akufaneleke ukuthi sibe namahloni ngezinto esiziyalelwa okhokho bethu ubuhlalo amnacala ubuhlalo akuyona into ngaze uthi uyishiya phansi isiphandla asinacala uma kuthiwe esontweni lakho isiphandla singeni musu kuyincenga leyo nkolo hlala phansi uthandaza uNkulunkulu uzokusebenzela uNkulunkulu nokumthandaza usendlini ususukile vele ebantwini abanenhliziyo ezimbi ngoba phela ukukholwa vele kukumuntu akukho endaweni ethile kunjalo ngoba kuze kushiwo yonke lento ingoba vele inhliziyo zabantu zimbi wayibona lo makapela asingawageqi umne wethu amagoda lesihloko futhi esikhuluma ngaso sibaleke kakhulu makapela sesiphetha nangu umuntu makapela umama wakhe umkhulu wakhe umfowabo wahamba lo muntu eyisangoma wangamukwa ubungoma kungabe mhlambe lento esikhuluma ngayo iyangena yini kungabe mhlambe lo mzekelo engikwenzayo womuntu owahambe isangoma wangemuka umngoma ngagezwe iyangena yini kulesikhuluma ngayo ukuthi lo muntu lona uzothi mesehambile emhlabeni avele isangoma bese kuthiwe lo muntu akathwasa ahambe ngempela yothwasa kanti lo muntu bekufanele mhlawumbe kube ukuthi uyagezwa bese kuphela kanjalo angithi ke baba ikhuluma lento ngokuhlambuluka kwemimoya imimoya leminyango eminingi kungangokuba abantu baze bayiphambanise nemimoya ethile kufuneka iyethwase koqala umuntu uma edlula emhlabeni obekade isangoma umoya walowo muntu uyavaleka okanye ngithi umoya obekuyiwona obekade uphethe lo muntu esangoma uyavaleka ngamama zikhomba ukuthi lento lo muntu ngesikhathi eshonile kufuneka kugezwe lo moya ukuze lo moya uqala uvuleke bese uyaphila ngendlela okuyiyo njengoba bekade uphila kumnikazi wawo ukuze nokukhomba kwawo mokufuneka kukhomba umuntu ozoqhubeka nalento uma kuyiyo ingasagcini kulo bekade ephila izoqhubeka ngendlela mbukelo wempunga yesintu wasinawageqa amagula ngoba asemuki le nombolo lokuzibona zivela ezakho umkhulu makapela uzomthinta kuzona uma ukuthi khona imibuzo ethile khona okuthile ofisa ukuthi akulekelele kukona nifune lento mhlawumbe ukuthi lokugula okukwena mhlawumbe usuhambile wayothwasa kanti kwakungafanele uthwasa kepha kwakufanele ukuthi kulungiswe into ethile yalomuntu wakini kodwa ngoba yena wayekade eyisangoma nabantu wayakubona mhlambe bangabona kahle phela khosoka lingenasici kwasekuthiwa hayi wena kufanele uthwase ngoba phela abantu sebeyatshelwa enkathini yamuhla ukuthi thwasa uzali nizothwasa phela ndaba nami sizonibizwa nizothwasa yabo upakisha izikhwama ngempela uhambe uye ukuthwasa kuyingozi ke kona lokho engekho amaphupho akakukhombisa ukuthi kufuna uhambe uyothwasa ngoba ubani usuke esho ukuthi thwasa ngoba kufanele ube nomuntu okhulumayo ukuthi hambe uyothwasa uthwasela ini kunjalo bakuthola kuphi abantu mnewethu uma befuna ukuza kuwena mhlambe bahamba kanjani ke sibathathe sibabele umuntu ofuna ukuza kimi uyangifonela bese ngimnikeza ama directions ukuthi uhamba kanjani kodwa ngitholakala endaweni yakanyuzo ila ngitholakala khona
Asibonge kakhulu-ke mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga nga. What was that?